na Arsenal. Match y'ejo irakomezwa na match y'uyu munsi. Match y'uyu munsi ya Newcastle United iraza gusura ikipe ya Manchester City. Niyo match iraza gukomeza umukino wo ku munsi w'ejo. Arsenal imaze iminsi igaragaza ubwoba mu Kinyarwanda, ubwoba kubwumva. Kuko ni ikipe nko kuri match ya Wolverhampton Wanderers batsinzwe kuko bagaruye match hagati muri iki cyumweru kubera ko Arsenal izakina finale ya Carabao Cup ku itariki 22 kandi bararebye basanga uwo munsi izakina izindi zaba zakinye shampiyona. Baravuga ati reka turebe ko twagerageza kugabanya kwa Justinga fixtures. Ari kuri Man City byanze gukunda kuko yagomba gukina na Crystal Palace kandi Crystal Palace kwa kane yakiye imikino ya Conference League. Iyo bazayishakira undi munsi na amakipe bazahura kuri finale ya Carabao Cup. Arsenal bongeyeho iminota 4 irangije iryamamo iminota 3 birangira bayitsinze igitego ku minota y'inyongera yarenzeho iri no gusimbuza n'abadefanseri remplacement z'ubwoba zo kongeramo abadefanseri kandi uri ikipe yoboye shampiyona. Uyu munsi Man City iramutse yitsindiye Newcastle byaba bisobanuye ko Arsenal ku munsi w'ejo hazajya gukina harimo amanota 2 ni Man City ifite ikirarane. Match ya Tottenham match ikomeye kuri Arsenal kuko ni London Stadium ni London Derby bazakina ku kibuga cya Tottenham kuri Tottenham Hotspur Stadium. Manchester City maze iminsi yigaragaza neza kuri Newcastle kuko yagiye itsinda mu mikino itandukanye yayikuyemo muri Carabao Cup. Nubwo byumve neza naguciye mu ijambo Ediho ntabwo azi gutsindira Man City Etihad na rimwe. Nta munsi n'umwe arayitsinda. Match 6 nta na draw. Yarakubitiwe match 6. Match kandi nyinshi muri ize 6 ni hejuru y'ibitego 3. Kandi noneho hagati mu cyumweru nubwo Newcastle yitwaye neza yatsinze ibitego 6 yakoze urugendo rw'ibirometero 4,000 ijya gukina na Karabag muri Azerbaijan, ubwo no kugaruka ni ibirometero 8,000 mu gihe City yari iryamishije amaguru kuyitegura. Ni match Man City iyi City iryamishije amaguru muri match 14 za Premier League yahuyemo na Newcastle ziheruka zose yarazitsinze yinjizamo ibitego 48 yinjizwa 5 byonyine. Ni match yorohera City cyane. Match 7 ziheruka City irandibiten mu marushanwa yose neheruka gutakaza. Arsenal dore ikintu gisabwa ko yitonda. Uziko wana mu gihe nk'iki muri sezenye ziheruka. Wone mu gihe nk'iki Samira Tanzania ya nyuma. Aha. Ikipe ya Man City kenshi nibwo ikurura igikombe. Iyi mikino nibwo Man City kenshi ikunda gukora amanota ayihesha igikombe. Arsenal irabizi ibyo nka seze 3 ziheruka. Rwose amakuru irayafite. Iramuka ikoze ikosa nk'uko Samira bivuze ejo kuri Tottenham City yitsindi byaba bibaye kugira ngo byumve ubu mu mibare buri kipe itsinze imikino yayisigaje City niyo yatwara igikombe. Ubu Arsenal yamaze kwinjira muri system ya Muntsindira kuko City yagezemo deje kuko irusha Man City amanota ubu ngubu irusha amanota 5 kandi City ifitemo umukino w'ikirarane saa 3 senye nubwo urumva iramutse yatsinze hasigara amabiri kandi City izahura na Arsenal bivuze ngo City yitsindiye match zose zisigaye yatwara igikombe kuko abarimo na Arsenal City kandi mu mikino 12 muri sezenye zeruka bigaragara ko City ari wakoze amanota menshi kuruta Arsenal cyane nibyo twagarukaga birakomeye mikino 12 isoza champion City niwe hantu yagiye itwarira ibikombe mu gihe Arsenal ho yaburaraga kaya manota Wolves aributsa abantu amanota bigeze guta kuri Southampton banganye ibitego 3-3 Southampton imanuka mu cyiciro cya kabiri. Yes, mbona nava kuri match nyine ya Newcastle ariko n'izindi match yaho gato ikipe ya Chelsea iraza kubiri mu kibuga. Ekipe y'umutoza ari Amro Senior nawe utifuza gutakaza kuko agiye kugira n'amahirwe. Ekipe ya Chelsea irakina na Burnley saa 11 ni nayo match muri Magic dutangiriraho. Murogeze zihe Chelsea na Burnley saa 11 saa 4 abatara mu Man City na Newcastle nabo bari tayari. Ejo ni match ya Manchester ejo ni match tuzatangiraho ya Liverpool saa 10 yakisura Nottingham Forest tukahita dukora saa 12 n'igice Tottenham na Arsenal kwa mbere hakaba ari match y'ikipe ya Everton saa 4 izakira ikipe ya Manchester United. Ku ikipe ya Chelsea nibyo twavugaga iraza kuba iri kumwe na Burnley mutoza ari Amro Senior nta kosa arakora cyane cyo mbere Korpama bari burebane nazo akazikuraho amanota reka ture Chelsea nibaza iza kuba yitwara neza rero. Ikipe ya Tottenham mutoza Igor Tudor no mukino wa mbere agiye gutoza imikino yose yagiye atoza ari ubwa mbere mu ma equipe yose yatoje yarayitsinze yaba Marseille yaba Juventus ariko yavuze ko mu kiganiro cya nyuma n'itangazamakuru mbere bitegura no mukino bazakiramo na Arsenal yakoranye imyitozo n'abakinnyi 13 bonyine babasiniye abandi 10 bari mu bibazo by'imvune.
ari nacyo kibazo Tottenham iri gura nacyo ifite ibibazo, ifite abakinnyi 10 bari hanze, abakinnyi basanzwe bakina, ikaba na ekipe idafite navuga ko ari performance nziza ikinira mu rugo. Match 16 iyi sezo yaciye amanota 10 kuri 39, ifite intsinzi ebyiri, inganya kane, itakaza karindwi, yatsinze ibitego 16, yinjizwa 18 ikinira mu rugo. Nyamara igiye gura na Arsenal sofa ifite performance zitari mbi ikinira hanze, kuko yasaruye amanota 26 kuri 42. Muri match 14 Arsenal ikinira hanze yatsinze match 7, inganya 5, itakaza 2, yinjizwa ibitego 12, yinjizayo 21. Buriya Mikel Arteta afite uburyo ari kurwana n'amateka, kuko muri London derbies y'ama ekipe y'i London ahura nayo kuva ageze muri Arsenal, afite intsinzi 41 mu mikino 68. Aramutse atsinze match ya Tottenham arayitanganya na Mourinho intsinzi muri London derbies, ko Mourinho yatsinze 42 muri match 70. Arteta yaba nabikoze muri match enye, kuko aracyarwana n'agahego kwitwa Arsene Wenger bigoye. Arsene Wenger yari ari muri intsinzi 106 muri match 194 byo birumvikana. Nawe yamaze igihe yaba ari bubikore. Reka ture niba Arsenal iza kubyitwaramo neza. Gusa nanone ikindi kintu Arsenal ishobora gukora nk'amateka, imaze gutsinda match 3 ziheruka itsindira Tottenham ku kibuga cyayo, ishyizeho match ya 4. Byaba byaherukaga mu 1952 n'5 nibwo Tottenham mu rugo yatsinzwe 4 ikurikiranya nazo. Ubwo Tottenham ntifite Pedro Porro, ntifite Richarlison, ntifite Rodrigo Bentancur, ntifite James Maddison, ntifite Lucas Bergvall, ntifite Dejan Kulusevski, ntifite Mohamed Kudus, ntifite Ben Davies, ntifite Jedi Spence, ntifite Kevin Danso. Ifite abakinnyi 10 bari hanze. Abantu benshi bavuga ngo ino equipe ishobora kuza gukina defense à 3 nkuko amaze iminsi abikina, cyangwa se akaba yaguma muri 11 babanza. Arsenal igomba kwirasa. Arsenal ikibazo kereka match gusa nanone muri iyi minsi Arsenal nayo imaze gutakaza amanota menshi ivuye muri winning position, iri nyuma ya Crystal Palace ndetse na West Ham zatakaje amanota 8. Arsenal 7 kuva 2026 yatangira. Arsenal igomba gucungana n'igice cya kabiri, takaza possession, itangira guhubagurika, ubwoba nicyo Samir yavugaga. Uburigiza cyane cyane mu gice cya kabiri igaragaza pressure n'ubwoba butari ngombwa. Arsenal ibonye amanota 11 mu manota 20, ibonye amanota 10 muri 21 yashoboka. Dusoreze gato kuri Liverpool, nayo ifite match wenda ntitubitindaho. Barishimira ko byibuze witwa Dominic Szoboszlai yakomeje gutwara ekipe, kuko ni umukinnyi wahagaze neza, ibitego 10 na assist 6 mu mikino 34 yakinnye, ari nayo yose yabanjemo. Gusa bakanishimira ko byibuze Mohamed Salah kuva nyuma y'igikombe cya Afrika umutoza ari kurwana no kumugarura mu bihe byiza, kuko Salah nyuma y'igikombe cya Afrika yakinnye match 7, 2 zonyine si bya City na Marseille niyo atatsinze igitego cyangwa ngo atange assist. Kuri Bournemouth yatanze assist, Karabag igitego, Newcastle yatanze assist, kuri Sunderland assist, kuri Brighton igitego na assist. Bakavuga bati Liverpool nayo iracyarwana no kugira ngo irebe ko yazaza mu myanya 4 ya mbere. Urakoze cyane. Muri Espagne nabonye Real Madrid akina uyu munsi na Osasuna, mu gihe Levante izakina na Barcelona. Real Madrid gukina na Osasuna mbere byaba no gutegura Champions League mu cyumweru gitaha. No mukino bagakwiriye kwa batsinda. Osasuna ni imwe mu ekipe y'inkubaganya ariko nanone idakomeye cyane. Ushize bari batsinze indi ekipe iva mu gace ka Basque, Osasuna ivamo. Ikipe yitwa Sociedad bayitsinze ibitego 4. Ntekereza ko bakwiriye gukomerezaho bagatsinda, kuko abakinnyi bayo bose barahari. Bose urebye bagarutse na Rodrigo yagarutse, yakoze imyitozo ntabwo yari yajyanye n'abandi mu mukino batsinze mu ikipe ya Benfica. Kuri Barcelona nawe yagaruye Pablo Gavira mu myitozo, nubwo Barcelona igomba kwiyunga n'abafana. Nayo imaze igihe itari gukina, kuko imaze match 2 nayo itari gukina neza, yanatakarijemo n'umwanya wa mbere. Ntekereza ko gukina izi neza resulta za Real Madrid byayifasha kongera gukora resulta nziza cyane, ko bagarutse ba Rashford bagarutse muri 11, Pedri yagarutse mu myitozo. Ntekereza ko Barcelona ikwiriye nayo kongera gutsinda. Iguye kongera gutsinda. Hanyuma nabonye no Bayern Munich mu Budage irakina na Eintracht Frankfurt. Umukino wa mbere bagiye gukina badafite Manuel Neuer wavunitse uri hanze ibyumweru 3, ariko ne ekipe ifite ubusatirizi bufite courage. Ugiye kuri 2014 na 2015 MSN yagize contribution y'ibitego 122 bitego n'ama assist. Iyi sezo mu mikino 35 Bayern
imaze kugira atake ya Olise Ken na Luis Diaz bamaze kugira uruhare rw'ibitego 114 bivuze ngo naburi ibitego 8 nekeza ko bashaka kuba bacagayirwa nka trio na none nshyashya yerekanye ko itsinda ibitego byinshi. Butaliyani Juve nabonye ni burukina na Como agakipe nsigaye nikunda ikipe ya Juve nabonye ikikango cyane gituruka iture dusoza kuko imaze iminsi yatakaje derby kuri Inter no kuri Lazio inatsindwa 5 muri Champions League birakomeye nuko dushobora gumikina mushime cyane po mushimire cyane Samir mukomeze mugire rero